intera hamwe zishe abantu bakora genocide mu Rwanda Imana ntiyabahoreye kuri bari abantu bapfushira babo mu Rwanda nukuvuga ngo bari ababikoze bari bazi yuko barimbura bari abantu bakazava muri kiriya gihugu bakabarangiza bagashira ibo bagasigara kuko bakazaba babwira ngo u Rwanda rwabaye rutoya ngo ntibafite ahantu bo gushira ho kubashira babwira abatutsi bakavuga ati bazabamara nibamara kubamara ati u Rwanda rwabaye rutoya bari mukubura naho bahinga bari mukubura aho nukuvuga ngo babandi bamaze bajya bishe abatutsi barya babamaze bahunze igihugu kandi bari bazi ngo bazakigumamwo abagombaga gupfa bari bakiguma abari bafite gupfa no kurimbuka nibo bakigumyemo nabo babagitegeka kurumva natwe abatwica uyu munsi Imana izaduheza ubutabera abatwishe hari gihe bazahunga niyo bahungiye bazagira n'ibyago kuko bari bishe bari abatutsi hari muri kiriya gihugu cy'u Rwanda barahunze niyo bahungiye bagize ibyago kurumva baza bagenda bashikiyo ntibaza baba abantu bari hamwe babaye inzererezi kandi babaye inzererezi nka kuri kwa Kayini urumva arikuze kuba inzererezi ntugire iwanyu siku moja kaza babatwereka yuko ngo turi babi kandi ari bo babi ibo bakigira bakambara uruhu rw'intama ariko indani mu mitima yabo ari intare ziryana ari amasega kwantegera amasega imbwa ishoko kurumva noneho zirabumbafu zamaze abantu ariko tawe bofunga ngo yishe umunyamurenge duhere kuri mu buto kurumva igihe cya mu buto ntavangura ryari rihari byinshi cyane soko nguko nari nkiri muto sense igihe cya mu buto jewe nari mpari ariko nari mukuru nangana cyagitse nkunda kuguko nukuwangana gizamzibuka kandi cyo genda ntaravuga ariko nukunangana tituri bato igihe cya mu buto ntavangura ryinshi ryari rihari nubwo ryari rihari kidogo bavuga ngo aba ni abanyarwanda bikibene ibyo ngibyo ariko kukwica barakunyaga ariko kukwica ntibyari ntibyari cyane kanone aho itonde aho tugende igihe cya Kabila pere nukuwanganaga n'ubundi nukunangana yego urumva nukuvuga ngo ico gihe abantu barapfuye kurumva biyongera kuri babandi bo kwa Mubuto yego suko aho ngo tuje kuri Kabila Joseph Kabange Kabila fils nabo abantu bariyongera gupfa kurusha igihe cyase yego igihe cya Gisegeti abantu baradubura double triple million triple noneho bariyongera cyane kurusha yego igihe cya Kabila amadubu muri ntituzatega amajosi ngo batemere tugomba gupfa kugira ngo abandi babeho turabakunda mu by'ukuri niyo mpamvu tuza dukora mu rurimi rw'ikinyamurenge n'izindi twokora mu gishinwa umugabo yadusobanurira uri hano imbere aho twokora mu gifaransa naco arakizi icongereza ico ntuvuge turi kumwe n'uyu mugabo yavuga icongereza no kuruhande nkivuga mpanywa amazi twozana akabyo k'amazi niyo mpamvu dukunda kuvuga ikinyamurenge nuko tugukunda wowe umunyamurenge udukurikiye ariko nanone nawe wa munyarwanda we turagukunda nawe wa murundi we turagukunda nawe wa mupfurerewe muzima n'abandi bantu beza turabakunda n'ababi turabakunda ariko nawe turabakunda muzi ni muhinduka umeze ute mana turakomeye ça fait longtemps tutari hano longere kabisa twagarutse kugira ngo tugire icyo dushobora kuvuga yego dutanga ibitekerezo dufite hari abo bizafasha hari n'abaza bababazwa n'ubusa barababara abishima barishima hari n'abandi batazanabireba abo ngabo batazamenya amakuru hari n'abatazamenya n'inkuru yuko
twanavuze ariko izo ngeri zose zirahari niyo mpamvu tutokwituta kugira ngo tuganire yego reka ngweze umwanya n'abanze yegereza abakunzi bawe murakomeye kandi tugize igihe tutabana namwe tumva n'ijwi ryacu ariko turahari ariko tugiye no kugaruka mu buryo mwatubonagamo tuzagaruka hasigaye nk'imyaka kingahe tugaruke ramutse b'abatipe mwabanaga hari mu Bushinwa nabo mu Gishinwa mani umuntu atuma ya bari abo mu Bushinwa barashwanya kubera impamvu nyabuna baramutse ureke kubaca amazi nyine nabo baragukumbuye ramutse umwe wa wundi ndakora mu kizaza mu Kinyamurenge wayo muramutse mu Gishinwa mani dukomeze ikiganiro cyacu okay mbere reka dutange impore kubonye minembwe batewe urumva umeze gute iwanyu hari intambara urumva nagahinda buriya nimba hari ikintu kiza kibabaza ni ukubaho uzi ngo iwanyu ntiyameze neza icyo kintu kirababaje bikomeye umugabo umwe yaratubwiye ngo agaciro k'umuntu ngo karangana no iwabo hameze rero iwacu nimba harimo intambara hamigize gute urumva imitima yacu ntabwo imeze neza agaciro kacu kari hasi cyane kubera impamvu z'uko tutaragerageza ngo tutarabona amahoro asesuye iwacu hamere neza turacyari hasi cyane bikurikiranye n'uko iwacu hameze iyi nshuro ni umubare tutubasha kumenya aduyetera hariya mu Minembwe ariko twizere ko n'ubundi atsindwa n'ubundi nabonye bandika ko aduye yasubiye inyuma n'ubundi arasubira inyuma kubera yuko uwaje none ntaruta uwaje mbere ntaruta rya bijya bihumbi byari mu madego byicaga abantu umunsi ku wundi bari mu Minembwe n'abandi bakaza babasanga urumva sibo benshi kandi sibo bafite ubukana bungana n'abarya abandi bose bari bahari Imana irahari yabagwaniririye n'ubu ngubu birahari irabibafashamo okay Imana irahari mu by'ukuri Imana y'Umurenge niko basokuru basengaga kandi twarayibonye hanyuma nanone hano muri Kenya naho uku n'ukwezi gusa nkaho ari kubika ubwoko bw'abanyamurenge bose aho bari muri Kenya bafite kunama bafite kwibuka ababo abanyamurenge baguye mu Gatumba abanyamurenge baguye mu Bibogobogo babikoraga mu mezi atandukanye ariko byabaye ngombwa ko babihuza iki kintu cyo guhuza abanyabibogobogo bishwe n'abanyagatumba bishwe urakibona gute ni byiza cyane buriya ibintu ikibazo ni kimwe abaguye mu Bibogobogo n'abaguye i Burundi bose bazize ikintu kimwe si abantu bazutse mu gitondo ngo barwaye ngo basanga bapfuye n'abo mu Bibogobogo ntibarwaye ngo basange ngo abantu bapfuye ngo kubera cyangwa ngo ni isumo bangoye icyo bazize ni ikintu kimwe bazize ko bitwa gusa ngo n'abanyamurenge nicyo bazize n'abari abaguye mu Burundi nicyo bazize n'abanyabibogobogo nicyo noneho kubihuza urumva bahujije ikintu kimwe nubwo cyoba kitarabaye igihe kimwe itariki imwe cyangwa n'ukwezi kumwe ariko ni naho bizagira n'imbaraga hanyuma ni itariki 13 z'ukwezi k'umunani nibwo bafite kwibuka hano Christian Church ngira ngo niho bikunze kubera uriya munsi urawubona gute wicunamo witeguye gute wowe nta kundi kuntu tubibona usibye gusa abantu kuzitabira no kuzaza tukababarana n'abandi bamwe ntibakazaje gupagasa abandi biriwe mu gucuna mu kiriyo mu kunama mu kunamira abacu bazize uko baremwe ni ukuvuga ngo natwe iyo tuje kuba turi hariya mu Gatumba natwe tuba twarapfuye ruriya rufu abacu bapfuye niyo natwe iyo tuje kuba mu Bibogobogo tuba twarapfuye ruriya rufu
bariya bapfuye ni ukuvuga ngo babuze umunyamurenge wese ku isi ahari ngo bamuhurize ahantu hamwe ngo bamwice ruriya rupfu ni ngo kuvuga ngo turababuze mwese aho muri ngo tubice urumva ni ukuvuga ngo twese tugomba kuhaba tukahahurira n'inshuti n'abavandimwe bazoba bari aho tugakomeza tugakomezanya bariya abacikacumu tukabakomeza nabo bakadukomeza kubera yuko hariho ni nabo baza batanga n'ubuhamya bukomeza bwo kudukomeza kuko nta muntu utarahuye n'ibyago kuri uriya munsi n'utarahuye n'ibyago uriya munsi karahura nabyo uyu munsi nyuma yabyo karahura na jenoside yabaye prolonge hariya twese ni ukwibuka nubwo tuvuga ngo ni bariya ariko n'uyu munsi umuntu azahambuwe mu urabona iyi ngiyi yayikorerwa hariya ifite izina yego ifite izina n'iriya ifite izina noneho rero bafata ririya zina ryabayeho mbere noneho bakarikomerereza muri ibi ngibi kuko iyo tumaze gushika hariya batubwira amateka guhera imbere ya independence bakaza bakatubwira amateka y'ukuntu umunyamurenge yagiye apfa kugeza uyu munsi mu 2025 aya masaha twatuvugiraho hariho n'ababapfa n'ubu nyine bazira gusa kwitwa umunyamurenge bazira uko umuntu yareba ubona ubutabera bw'umunyamurenge buzava kuki ko abantu bahora bibuka ariko nanone urupfu rwo kwicwa ubutabera buzaboneka ubona ubutabera buzaza biciye mu ihenzira wowe azaza mu nzira zibiri inzira ya mbere ubutabera buzabonekeramo ni mu nzira y'Uwiteka kurumva Imana izaduha ubutabera ni nayo izica urubanza rutabera kurumva Imana izaduha ubutabera Imana izaduhorera urabona interahamwe zishe abantu bakora jenoside mu Rwanda Imana ntiyabahoreye kuriya bariya abantu bapfushira babo mu Rwanda ni ukuvuga ngo bariya babikoze bari bazi yuko barimbura bariya abantu bakazava muri kiriya gihugu bakabarangiza bagashira ibo bagasigara kuko bakazaba bababwira ngo u Rwanda rwabaye rutoya ngo ntibafite ahantu ho gushira ho kubashira babwira abatutsi bakavuga ati bazabamara nibamara kubamara ati u Rwanda rwabaye rutoya bari mu kubura naho bahinga bari mu kubura aho ni ukuvuga ngo babandi bamaze bajya bishe abatutsi barya babamaze bahunze igihugu kandi bari bazi ngo bazakigumamwo abagombaga gupfa bari bakigumamo abari bafite gupfa no kurimbuka nibo bakigumyemo nabo babagitegeka kurumva natwe abatwica uyu munsi Imana izaduheza ubutabera abatwishe hari igihe bazahunga niyo bahungiye bazagira n'ibyago kuko bariya bishe bariya abatutsi hariya muri kiriya gihugu cy'u Rwanda barahunze niyo bahungiye bagize ibyago kurumva baza bagenda bashika iyo ntibaza baba abantu bari hamwe babaye inzererezi kandi babaye inzererezi nka kuriya kwa Kayini urumva ariko uzi kuba inzererezi ntugire iwanyu siku moja Imana izatanga ubutabera abakoze jenoside mu Rwanda nkuko tubyumva leta y'u Rwanda ivuga ko aba FDLR bambutse baje muri Kongo kandi nyuma yo kugera muri Kongo niho amapfa yakomeje kuba na n'uyu munsi birashoboka ko ari ingengabitekerezo z'abajenosideri mbere ya independence twarapfa kurumva ariko titwapfa bingana no guhera muri 1995 na 6 na 7 tukazamuka tukageza uyu munsi uzaho ikibazo cyakomereye ikibazo cyakomeye bariya bishe bariya batutsi mu Rwanda barambutse basanga hari abandi batutsi bari muri Kongo baravuga ngo n'ubundi banyagupfa zanyenze banyagupfa babandi twicagiriya nibo dusanze hano kurumva muri Noro barabamaze no muri Sud baraturimbuye ngo bamare binjiza icacu
muri bari abandi bari hariya abafurero n'ababembe ingengabitekerezo ariyo mu giswahili ngo ni icacu. Cyo ni Giswahili kuva navuka sindacu. Cyo ni Giswahili ciza cyane cakina munukuru. Narize ngo uravuze ngo cacu. Icacu. Kurumva bari binjizamwe. Bamaze kuri binjizamwe barababwira ataba abantu bakaza babatwereka yuko ngo turi babi. Kandi ari bo babi. Ibo bakigira bakambara uruhu rw'intama ariko indani mu mitima yabo ari intare ziryana. Amasega ntabwo ari amasega. Kwantegera amasega imbwa ishoko. Kurumva noneho zirabumbafu zamaze abantu mu Rwanda ziraza zihuruka hariya muri Kongo. Mumare Kongo igira defo ikomeye cyane, igira erere ikomeye cyane, ibarekera intwaro ibinjiza mu gisirikare irabafinance n'ubu nyine hari amagenerale y'abari abantu bakoze amahano muri Kongo bafite imyanya ikomakomeye. Ni naco gituma baza bakora ibishoboka byose ugasanga umunyamurenge arapfuye aguye hariya mu Minembwe tihabeho suivi. Umunyamurenge akagwa ibaraka ta suivi. Akagwa Kinshasa ta suivi. Nukuvuga ngo hapfuye uwari ugomba gupfa. Nubundi babafashije. Kurumva babafashije kwica uwari ugomba gupfa uri kumeza uri kuri gahunda yo gupfa. Nubundi ari kuri oroza y'abagomba gupfa babafashije. Niyo mpamvu uzubona Kongo ifite ubutabera ariko ubwo butabera bukabera ku bandi ariko barabugira. Yes barabugira bariya abafurero nibo ugenda wica ugende ibaraka suko cyangwa ugende n'ahandi wica umufurero cyangwa wica umubembe bazogufata kabarinje munyamurenge bazafata ariko umufurero ni yicundi urya wishe mugenzi wiwe bazamufata bamufunga. Kurumva onode senye irahaba iba kubandi ariko tiba kuri twebwe. None se kubera iki umunyamurenge bazawamurangiza gusa tambutse gucya gusa badafite nico bamuziza bakamufata gusa bakamujana Kinshasa bakaja kumufunga. So kuvuga yuko bafite nivangura nyine nivangura nayangenga bitekerezo yo kwica umututsi umunyamurenge agashira. Ariko ibo kuri bo bonyine habaye ikibazo kwantegera barabafunga. Kurumva ariko tawe bofunga ngo yishe umunyamurenge oyaye tawe kandi ari kumeza umugore umwe yari umurozi ari mu bantu bo gupfa ngo yari umurozi ngo aje kwirega kwa revera arahaguruka mu kanisa aravuga ngo mumbabarire ngo nakaza mfasha Imana ngo gutwara abayo. Ufasha Imana gutwara abayo gute akanga kuvuga ko azaroga abantu kugira ngo bapfe. Naho n'umunyamurenge naho bari abafurero batwica bari mu gufasha leta ku mugambi bacuze wo kugira. Je wereka ngaruka kuri aka kantu gatoya nituma dushake tusoze ndagaruka kuri aka kantu k'ubuyobozi bubi bwa Gisegeti. Urabona mu by'ukuri nimba hari abaperezida babayeho bayoboye nabi kurusha abandi baperezida babaho kuri nosi y'abazima bagiye batangira uko bagiye batangira niko bagiye bazamuka ububi buba bubi kurushaho. Duhere kuri Mobutu. Kurumva igihe cya Mobutu ntavangura ryari rihari byinshi cyane. Soko nguko nari nkiri moto sense igihe cya Mobutu jewe nari mpari ariko nari mukuru nangana cyangwa nkunda kuguko nukuwangana gizamziba kandi cyo genda ntaravuga ariko nzi nukunangana tituri bato. Igihe cya Mobutu ntavangura ryinshi ryari rihari nubwo ryari rihari kidogo bavuga ngo aba ni abanyarwanda bikibene ibyo ngibyo ariko kukwica barakunyaga ariko kukwica ntibyari cyane kanone itonde aho tugende igihe cya Kabila Pere nukuwanganaga n'ubundi nukunangana yego urumva nukuvuga ngo ico gihe abantu barapfuye kurumva biyongera kuri babandi bo kwa Mobutu yego suko aho ngo tuje kuri Kabila Joseph Kabange Kabila fils nabo abantu bariyongera gupfa kurusha igihe cyase yego igihe cya Gisegeti abantu baradubura
dabo ese triple miliyoni triple noneho bariyongera cyane kurusha igihe ca kabiri sinzi ngo nduzozaga keretse hazaza undi kongo izashira abantu bazama bapfa bashira niba guma kuzana ubutegetsi nk'ubu ngubu bwa ntuze bwa Gisegeti ni ukuvuga ngo abantu bazashira ni ukuvuga ngo Gisegeti abacu b'abanyamurenge bazashaka kumuvugira bakavuga ngo Gisegeti ni ngo niwe wabaye ngo kugerageza ngo guhangana ngo n'ibibazo by'abanyamurenge ngo n'ibibazo ese wohangana nta mudepite n'umwe nta muntu n'umwe wera wirabura Gisegeti yoba yaratumye iriya ruguru kwantegera ukorana n'abaturage hafi uje guhuza abaturage habe nawe ubwiwe ndarahagera aho intambara zabereye nta muntu n'umwe urabona yakazatuma amabandi agatuma bariya badutera kugwana bariya bantuze kara kagabo kagufi kagatwa ngo nintuze agatwa ntagatwa kamwe kagapfurero kaba hariya ngo ni bitakwira kabitakwira kurumva akaba ariko atuma kandi ariko katumaza kakagenda kakaja kwiyererutsa ku banyamurenge ngo nta muntu n'umwe ngo nta munyamurenge ngo uzirukana ngo umupfurero ngo kandi nta mupfurero uzirukana umunyamurenge utekereze nk'iyo ntuze atumye bitakwira kandi bitakwira ari we uzuhora uvuga yuko umunyamurenge ngo nabashitsi ngo bavuye mu Rwanda ngo abandi ngo twavuye ngo muri Ethiopia abandi ngo bavuye ngo iriya ngo imisiri urumva ni uzugenda hari akaja kubivuga ariko ntarafatwa ngo afungwa kandi ari gukorera leta neza ahakorera leta aho ikindi bagafata abasirikare bakaba ari bo bagenda basirikare bagenda tibaza bavayo batishe nta brigade zigenda ahubwo idahitanye n'abantu 10 kurumva kaviole ngabo baraviyora ngo bisha umuntu ngo muri centre ngo bamama ngo bahuye nawe gusa ngo kera ngo bararashe ngo bagize gute yewe bisha abantu barabamaze bamara abagenzi bacu b'abanyamurenge ngo regime ya Gisegeti ngo niyo yayikora neza ariko hari igihe ababi bazajana n'abandi babi ntabo mvuze ariko bavuze barya babi bahagurutse ngo barakura habeza ababi bahagurutse barasiga batera turune rero icyo nje gusa no ushaka kuvuga kwantegera Imana yo mu ijuru tiryamye ifite isaha yayo Imana ntizi cyuko kwa kibera ari igihe iza amarira y'abana b'abanyamurenge impinja amaraso y'inzira karenga abakecuru batazi niyo byacuriwe abasaza bafata bagatwikira mu mazu kurumva abantu batazi nuko imbundisa bapfuye baguye hariya hari igihe Imana izumva amarira yabo ari amaraso nkarya amaraso ya Abeli ngo yararize arataka kurumva Imana irayabona Imana irayumva iravuga ngo nzaguhorera ibya kandi ngo ntuzagira adresse wowe ariko kuri iki kintu naco kaza kinshanganyikisha tukereke ni ukuvuga ngo kandi nawe size bazavuga ngo zitwa n'abantu kandi abantu babiri kandi ntakeye no kuvuga ngo hari igihe Imana izadufasha bari abantu kwantegera bari ari amaraso agataka imbere y'Uwiteka Imana ikagira gute igatanga naho gusa tuzakura ubutabera naho kuvuga ngo aho abantu baguye mu gatumba uragenda ubwire ndayishimiye si wowe babishe nawe nkabwa butegetsi bwo muri Kongo yari mwishamba kurumva ico gihe ni wowe watumye n'abantu byo babamaze kwantegera ndayishimiye uwo mubwira ngo nage ngo afata agatogo asari we wamukoresheje kurumva agatogo asa nta handi yahungiye ari mu gihugu yigeze avamo se ari mu kandi yarabyivugiye wenyine aravuga ngo nije warimbuye abantu kwantegera atumwe nande na gica kibi n'ujya pasteur nawe arahari ni ukuvuga n'uriya pasteur undi arahari barabyivugiye yuko aribo bisha abantu none se kuvuga ngo ndayishimiye ufata bari abantu
ahubwo nyine yarabagororeye hari ibintu yabahaye nyine bakora bakoze mission neza kurumva aho twogenda tukabwira Gisegeti ngo ubutabera aho ari we nyiri kurimbura abantu tibikunda tubwira Imana gusa yo mu ijuru hari igihe izatwibuka nka kure yibutse abatutsi bo mu Rwanda. Kubaza ikibazo kimwe dusoza ubwicanyi bwo muri Kongo buri uyu munsi ubona ko ari president ubitera cyangwa n'ibindi bazavuga ngo zizaziba gito ngo zigatukwa mu inkuru kurumva ahora amaze reka nanone waganiriye neza uyu munsi vraiment ni warugize igihe ariko wazanye amagambo meza gushimira iminsi zavuga nabi uyu munsi ni nkaho wazanye amavuta menshi tuzuvuga nawe ariko reka nanone nubwo twavuze harimo nk'ugwenya ntarwenya ijambo ry'Imana riravuga ngo muhore mushima mu biza no mu bibi n'uyu munsi batumeze neza ariko kandi turashima ko turiho ariko nanone gira ico ubwira man inzira karengane zose ku bumwe tureke kuvuga ngo abanyagatumba n'abanyabihugu karengane wihereho tanga message ngufi yo kubakomeza dusoze icyo gusa no babwira naje nibwira hari umunsi umwe izuba rizaka Imana izatwibuka ahasigaye sinzi uko bizaba bimeze icyo gihe Imana nitwibuka urakoze warudukurikiye waba wajyohewe n'ikiganiro waba ufite umutima muzima waba ufite umutima wo gukunda ubwoko no gukunda ibiganiro bene ibi turagusaba gukora subscribe nimba utarayikora ndetse ugakora na share ndetse na comment yawe irakenewe mwari kumwe naje n'uyu mugabo uri hano murakoze Imana ibahimije